Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizoloku ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphothi lezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ngithele-ke ividiyo-ke laphana-ke yomhlaziyi-ke wepolitiki-ke laphana-ke veza-ke okuningi-ke laphana-ke engafuni-ke mina ukuthi-ke wakuzwa ngami. Phela into nje ngidlala-ke ividiyo yakhe uzizwele wena-ke. Ngizosengicela laphana ukuthi-ke masizwile-ke le vidiyo lena ungene ama-comment section futhi usho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Masicinze nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke nje ngizokufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Angithathe lo 2 minutes ngikhulume nabantu abavotele i-ANC, bavotele i-EFF, abanye bavotele i-IFP, kakhulu labo nje. Ngiyayithanda i-EFF kakhulu, ngiyayithanda i-ANC, ngiyayithanda futhi ne-IFP. Yikona ngigqoka iskipa esinenhlangano eziningi kakhulu lezi ezithi inhlangano zabantu abamnyama, because angina issue whatsoever nama leaders noma nabalandeli bazo zonke le nhlangano. Ngiyahlala nama comrades, ngiyahlala nama fighters, ngiyahlala nendlovu, yabo, nawo wonke amaqembu abantu abamnyama. But uma besicela ukuthi kuvotelwe MK, ingoba kunento kade siyiqonda, besiqonda ukuthi lamaqembu amanye asebekhona isikhashana ekhona seze akha ubudlelwane nesitha. Lamaqembu lawa amanye EFF, IFP, ANC namanye amancane lawa athi amela abantu abamnyama asebekhona isikhashana aseze akha ubudlelwane nesitha. And njengamanje besidinga iqembu elisha elinganabudlelwane whatsoever nesitha. Ikona sikhethe ukuthi sincenge ukuthi asivoteleni i-MK party. Hayi ngoba kade sisanganise ukuthanda uZuma. Siyamthanda naye. But le yanto beyingahlangene nokuthanda, beyingahlangene nama emotions. Beyihlangene nenkululeko ne-freedom yomuntu omnyama. Now ngifuna ukukhuluma nabantu abawu2 abavotile. Khona bavote bengazi, bezitshela ukuthi ngempela i-ANC imele i-interest yethu, bezitshela ngempela i-IFP imele i-interest yethu, bezitshela ngempela i-EFF ifuna i-freedom for umuntu omnyama. Ngiyabaxolela-ke lapho. Ku-right, sangaphinde silwe nani nabafowethu, but laba abavote bazi but bathola something, ibone ngibasaba kakhulu. Ngiyamsaba umuntu olazi iqiniso kodwa uqamba amanga ngamabomu because amangi wona abeka isinkwa phezulu kwetafula. Angisho ukuthi ngimelelene nokubeka isinkwa phezulu kwetafula, sonke siyakudinga ukudla, but ngimsaba kakhulu umuntu ocabanga ngesiso. Ngiyamsaba umuntu ocabangela irandi ngaphezulu kwe-freedom yabantu abamnyama. Ngiyamsaba. So labo ngiyabasaba. Ngiyazi ukuthi bancane kakhulu. Nina abanye nabafowethu namanje sisangaphinda singene endlini sonke sibambane siqhubeke nomzabalazo, because into enkulu ephethwe isitha ukusidisorganize, kwenze sure ukuthi uyasihlukanisa. Now isikhathi sokuhlangana. Ngifuna ukukhuluma nabantu kokugcina sengivala abavotele MK. Bafethu siyaxolisa ukuthi sirojwe emini kaBha i-2/3 besitholile. Besingayifuneli ukucakela abantu ukuthi sitholile. Besifuna ukukhulula nalabo akade besihleka ukuthi ngeke sithole. Na ukuhluleka kwethu ukuhluleka kwakho nawe. Akusiza ukuhleka. Hayi, benithi nizoyithatha phi i-2/3? Ukuhluleka kwethu ukuhluleka kwakho nawe. Uyayibona? Sihlezi sakhiwe ukuthi sihlekane. Sihlekane into enganamsebenzi. Manje ngiyazi ukuthi abanye beni sekuqondile sekubacacele ukuthi kanti labantu esizitshela ukuthi bamele thina, bamele interest yabo nesitha. Wonke umuntu usekubonile. Le mishado yamanje akuyona imishado emisha. Kade bahlala besikubona thina, but bekunzima unichazela. Siyajabula ukuthi lesimo esenzekile. Siyabonga kakhulu kubaba uMsholozi ukuthi asakhele isimo esizoyenza ukuthi sibone ukuthi kanti siqome indoda eshadile. Besizibuza isikhathi sethu sidliwe ubani? Isikhathi sethu sidliwe ubani? Njengentombi ethembile ithi nesoka.
kanti isoka lethu lishadile umshado omdala yabo. Now sixoliseke kuma members eMK abavotile aqedwa amavoti abathatha njonjani kwamanye amaqembu yabo. Kodwa lento ilento engangisho ground forces umsholozi uvulile nabanye obaba basinikile ukhiye kukuthina angisasho iYouth League kuphela yeMK party khona umfowethu kade ngimbuko iYouth League yeANC ethi anikwazi ukuthi sicelebrate ukufa kwaSolomon Mahlangu every year mase niphinde nina nosishadisa nababulali bakhe. So isikhathi sethu njengeYouth League iyawo wonke amaqembu ukuthi sibe hayi silinde ubaba umsholozi ukuthi athi asilwe ngeke azasho njalo umdala. Hayi silinde ileadership ukuthi labantu bahlezi bephambi kweTV ngeke bazibasho njalo. Ithina kumele sizicabangele ukukhumbula ukuthi nobaba uNelson Mandela ngesikhathi sobusha babo babenza izinto bengazivumelananga nabantu abadala because abantu abadala bazohlezi bekuvimba ngwabona sebenento eziningi abangaziluza. Asikwazi ukuphathwa ngenkani noma sithi asifuni yabo. Uma bethu abelungu bangafa ukuvikela umhlaba nathi akumelanga kuba ngazuthi ukuphehla udlame ukuthi sithi singafa ukuthi siwuthola umhlaba because owethu rightfully. So kukuthina angazi asikwazi ukuvota kuphela mase sitshela siqedile basikhombisa siqedile. Isiphushele ukuthi size sibe willing ukuthi singaluza noma yini ukuvikela ikusasa lengane nengane zethu yabo. Akusekona okwethu sekokwengane zengane zethu. Yithino abantu abakhona njengamanje kukuthina obaba umsholozi bayenzile irole yabo. Mina ngokwami sengaze ngimthathe ngithi hlala phansi manje baba sekuyokwethu uma siyeka kokwethu kubhlungu.